Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Chief Minister Pulal Domale PWD Minister Puvanal Hlanati chuan Nimin Khan Sarkar lai Pue Road Transport and Highways Minister Punitin Gadkari chu chenena muin income hona hun thatak an nei Punitin Gadkari hian a ministry noi official poimo te ko khomin Mizoram project sang tele har satna ommek ten soihova Punitin Gadkari chuan forest clearance chu anmutan berani ti a Mizoram na an thomai thelo thin chan lian ber chu forest clearance fello hi ani ti in lo shilani Chief Minister hian NHIDCL Siam retaining wall chimna salut tuk chu athalak nen Punitin Gadkari hi mutira enfia ngale lo tiama Aizawl bypass tunnel approach road siam na tur Mizoram Sarkar in thlen le longtlai le sia ha in car sim tuipui ferry alei do na tur Mizoram Sarkar in DPR athelu to po arang the ang berati hlotlin dana zon tur thulo shilani Chief Minister Pulal do hian ni zan Khan Union Health Minister JP Nada po achenin an mua income na thatak an nei Delhi azin masak tuma anlo soidun to ZMC ti changlun tur sumle paitan puina chu an soi chuak le a Union Health Minister hian ti felwat lo tiama ZMC a critical care block din chungchang te po soidunin Health Minister hian anlo zir chan tur thule chanchin shil shat le va tur thuashila health sector a Mizoram maso na thilte an soidun bo Kozol district chu tomato thar chin zinga khopani twalte le chongtlai khwate chuan tomato an shal chuak meka April thla atanga tun thleng khan quintal sangkha zaria chuangan shal chuak toni twalte khwa tomato ching tu te atanga tudon danin kumin April thla chowela tang khan tomato an tharjana kumina tomato an shalna rethi atnyam lai berin kg khata cheng somli pangani in asan lai berin kg za somli pangani a twalte khwa tomato ching tu te hian April thla atanga nimin thleng khan quintal sangkha zaria vel zet an shal chuak to a kumin hian quintal singkha sanga tanga singkha sang sari in kar shal theitura anin be se ni heti la hian chongtlai khwa po chung ko somnga velin tomato hi chingin June thlatir lamatang khan an singtana chongtlai khwa tomato ching tu 10 June thla atanga nimin thlenga tomato an shal chwa hi grade A quintal somni pariat le grade B quintal kwani a grade A shal na re thi cheng za panga atanga za somani a grade B shal chwa na re thi cheng somnga panga atanga cheng somruk ani khu hai khwa tomato ching tu te ro chuan an phun tlai de uleka wangin tun kar top lam hian atharma sa ho chuan an lo chan be se ani a ko hai khwa hian sung ko somruk vel zit in tomato hi an ching ani twalte le chongtlai tomato thar chwa te hi Aizawl lungle ser chip le champhai le man shal chuak na sa chin le a tomato ching tu ten kan palai zona changa an soidanin kumin hian shal tur khai lak an la nei lo ani Cooperation Minister Pupisi Vanalrada chuan in Khan training on common accounting system and systematic audit of primary agriculture credit cooperative society for cooperative officers Mizoram ti ahonga training hi July ni som pani thleng nei tur ani ang training hi Mizoram State Cooperative Union Limited MSCU le Mizoram Cooperative Apex Bank Limited MCAB changkobwa saini in Aizawl dorpuya MSCU training hall ane ni a Cooperation Minister Pupisi Vanalrada mason tur le danglam na thlen turin in twai tharangai ti a ramchang kang pyang in training hi an ngai poimo ni ti a sarkar lai puile state Sarkar in PSCS ti mason lamangai poimo thu soin Sarkar in society kaltlangin khotina hand holding policy mangin thlai thar le tuma hemi tur hian society din chau mek zelani a hengte siam rem le en kol hi kan mo phurna ani dona wangin ganin twai tharangai hle ni ati bok Cooperation Minister Pupisi Vanalrada chuan soichun zomin Mizoram ang ramzim tak achunga chengte po atlang puin namzia rang rwal khai le khosak phung in ang taka cooperative movement a kalfu chuan mason na sataka athlen theiti soin kan mutan te kan shia ta kan ti bo theinan cooperative movement hian changkan athlen dona hemi tur hian kan lo in pa cha lok pu angai ni ti a training tura Mizoram mun sang atanga kalkhom cooperative officer te chu Mizoram ta na dar thlang an ni thu soin training thale lotling tak nei thu turin du sakna hlanani training hin lu chung o tur ni in faculty pathum pu h remsang puya pu e musile pusi vanal shwaiten topic sang mangin zirtirna an pedonani MNF party chuan Chief Minister Pulal du oman remna ni lomna huna thudik lo asoi ni in asoi vo in Khan
Aizawl Press Club pa MNF party hian chanchin bumi ten koma an party thupuang tu PVL cross ni zo chuan pulal do oman komsang kha zakwa somsari panga a pulal de nga te Pakistan atanga ruk chwa ani anga soi chu thudik lo ani ti a Shillonga court chungchanga po azia lain khati laya chief minister pucho chunga nen Shillonga an omni a in soi chu thudik lo ni in Shillonga court chu Shillonga an ziak lo ni in CM hian the changlet bok MNF party chan pulal do ma chan remna thuthlung zia ani chungchang le MNF le India le MNF in remna azia lai chanchina hian thule hla enge mozat apangzar to tian soya ma se heng athupuan te hi adanglam thin ti soin tuna chan chief minister ani to wangin thudik lo soi to lo turle abik takin remna nilom na thudik lo soi chu arem to lo ni an sha thu an soi bok Tourism Minister Pilarin Puide Mizo Culture Organization MCO ho tu te chu tukin khan nin koma he huna hian Mizo namlam in ti siak na nei dan turan soi ho miniko minister office sa Pilarin Pui hian Mizo Aten culture maso na turle choilar na tur sang sang angai pui mo zong te soi puya lam entir tu te injena po moizo ka siam tul ti lo soya MCO te hian hetiang lama ma an lo la turin asom ngal bokani namlam in ti siak na chu district lama te bolchan siama Aizawl atop kharna siam ni se ti in mumal zo ka Rahman le atanan da amit minister in Mizo namlam and culture lo tuipui le ati masona tura thane manga ina chu MCO chuan lo man ti in an phorpui hle ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani